Umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 yatangaje ko mu gihe cya vuba kiri imbere uyu mutwe ari uzasimbura igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo nta kindi ni FARDC nk'uko akomeza bivuga amagambo yiwe, avuga ko n'ubundi kino gisirikare cyamaze gusenyuka. Mwese mbahaye ikaze tujye kubana muri kino kiganiro kugeza kirangiye. Njye muri kubana nitwa Mazimaka Prince, mbahaye ikaze ko no muryango mugari w'ibyegeranyo n'ibiri kuvugwa kuri nosi dutuyemo. Gusa nimba uri mushyashya ko no muryango nagusaba gusiga ukoze subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro tuzakora kizakugeraho uruwa mbere. Ibihe byiza kuri wowe bikoze. Colonel Nanga, uyu ni umunyapolitiki wahoze ukuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yasezeranyije abanyekongo bose ko AFC ndetse na M23 ari ihuriro ririho ku bwabo ndetse rikaba n'amizero yabo. Nanga yavuze ko AFC M23 kuri ubu ari umutima w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ko mu gihe cya vuba kizasimbura igisirikare cya gisanzwe kiriho aricyo FARDC. Yakomeje agira ati nibyo koko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cya mbere aricyo FARDC cyamaze gusenyuka, gusa hari umutima w'icyo gisirikare kuri ubu ngubu uri kugenda ukomera. Igisirikare cy'umwuga kizi gukora intambara nkeje umugabo wacyo w'ingabo ariwo General Makenga, nicyo gisirikare cyo mu minsi ya vuba cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkuko mwari muzi, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyari gisanzwe ari FARDC. Gusa nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bibi nk'uko iri huriro AFC M23 yakomeje kubitangaza, ikavuga yuko FARDC atari igisirikare cyakabaye gihagarariye igihugu cyangwa se kiri gucungira umutekano abenegihugu. Bakomeza bashinja FARDC ko ari iri inyuma y'umutekano mukeya n'ubuyobozi bwayo, aribwo ubuyobozi buhagarariwe na Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo. Ibingibi byatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu buryo abantu benshi batari biteze, cyane yuko abahagarariye bino bisirikare byombi cyangwa se izi mpande zombi bari bamaze igihe kirekire iduha muri Qatar bari mu biganiro by'amahoro. Nyamara ibingibi bigomeje kugaragaza isura yuko nta kintu na kimwe cyavuye mu biganiro byari bimaze iminsi biri kubera iduha. Nyamara ibingibi nanone byongeye kuba mu gihe M23 yari imaze guhamagaza intumwa yayo yari yarohereje muri ibyo biganiro by'amahoro byari biri kubera i Qatar, kugira ngo harebwe neza nimba koko ibyo biganiro hari umusaruro bifite, nimba bakwiye kubyirengagiza cyangwa bakabyima amaso. Nyamara ibi biganiro byari bimaze igihe kirekire cyane, abantu benshi bari biteze yuko hari ikintu gishobora kuvamo. Gusa ku rundi ruhande byatangaga isura yuko ibiganiro by'amahoro hagati y'izi mpande zombi bikiri urugendo rurerure, kuko byari bimaze igihe kirekire cyane biri kwigwaho, kandi izindi nkuru zikagaragaza yuko M23 itishimiye uburyo bino biganiro biri gukorwamo. Bakomeje bashinja leta ya Qatar kubogamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibingibi bigakomeza kugaragaza nanone yuko ibiganiro by'amahoro bisa nkaho ari agatereranzamba hagati y'izi mpande zombi. Nyamara ibingibi nanone byongeye kuba mu gihe leta ya Qatar yari imaze kwandika inyandiko igizwe n'amasezerano bifuza yuko M23 yasinyana na leta ya Kinshasa. Nyamara ibingibi byakomeje kugaragaza yuko M23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Kinshasa ari abantu bananiwe kumvikana, cyangwa se izi mpande zombi zananiwe kumvikana, nuko leta ya Qatar igafata umwanzuro, cyane ko ari nayo yari ihagarariye bino bikorwa by'ibiganiro by'amahoro, kugira ngo barebe uburyo ino mirwano yahagarara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yibanze mu gice cy'uburasirazuba bwa Congo, kugira ngo harebwe nimba yahagarara. Leta ya Qatar ifata umwanzuro wo kwandika inyandiko ikubiyemo amasezerano kugira ngo M23 ndetse na leta ya Kinshasa bagende bayigeho nibayemeranywaho, cyangwa se bakabona yuko ayo masezerano bayemeranya bazashyireho umukono, nuko ibiganiro by'amahoro bibe birarangiye. Bimwe mu byari bikubiye muri ano masezerano leta ya Qatar yifuje ko M23 yasinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni ukugira ngo abasirikare ba M23 bivange n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibindi bikavuga yuko imirwano ikwiye guhagarara. Iyo ngiyo niyo ngingo ya mbere yari muri ano masezerano, ivuga yuko ino mirwano iri kubera muri Congo y'Iburasirazuba ikwiriye guhagarara, cyane yuko iri gusenya itari kubaka. Andi masezerano avuga yuko abasirikare ba M23 bazababarirwa mu gihe bazaba bemeye kwivanga, nubwo leta ya Kinshasa itumva na gatoya cyangwa se idakozwa na gatoya ibyuko abasirikare ba M23 bivanga n'abasirikare ba FARDC, nubwo M23 nayo ikomeje kugaragaza yuko ititeguye na gatoya kwivanga n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se FARDC. Njye mukomeje kubana nitwa Mazimaka Prince, mukomeje guhabwa ikaze kuri no muryango mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru y'ibiri kuvugwa hirya no hino kuri nosi dutuyemo. Nimba uri mushyashya kuri no muryango, nagusaba gusiga ukoze subscribe cyangwa se abone kugira ngo indi nkuru yose tuzakora izakugeraho uruwa mbere. Ibihe byiza kuri wowe wemeye kudushyigikira ukanda subscribe, share n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ushobora gukora kugira ngo udushyigikire. Nyamara nubwo bimeze gutyo, muri Nord Kivu guverineri yashinjije M23, uyu ni guverineri wa Nord Kivu, yakomeje gushinja M23 kwinjiza cyangwa se kwimurira abanyarwanda mu duce imaze kwigarurira, haba mu mujyi wa Goma, Bukavu
n'ahandi henshi hagiye hatandukanye yakomeje avuga ko hakomeje gutuzwa Abanyarwanda.